Hi guys, it's Day here and welcome back to another video. So ngasigi videos dadi mayamna di March ahead reading tawbiro na haibiro ko aduda March to kitang like 7 days 8 days what libani na ay next video da oina March ahead reading na tawjarake na tawbani do sisina amok aigi subscriber dagi brother amana according to your date of birth haidi sana pokpa date tugi matugin na haidi pile khaidokpa do date ki matungin na oina khaibiro o pile select tawbai muhutta na haibiro eba ko ado so adudo dum try tawbo oina ngasigi reading say like are you lucky or not adagi like luck se karam kandagi yarak payai aduga adum sigi year sida kai pige habado charak pa ama adum yamna sangba detail reading makti oiroi adum 3 cards reading plus energy reading adu adum tawdoine adubu yengbagi mong sina haidi reading tawbagi mong sina first ki pile sina date 1 dagi 10 fawba kwa second ki pile sina date 11 dagi 20 fawba aduga third ki pile sina date ay hayo swara ba first ki pile sina date 1 dagi 10 fawba second ki sina 11 dagi 20 fawba third ki pile sina 21 dagi 31 fawba ko adum sidagi dum isagi date haidi isagi pokpa date to 1 da pokera 3 da pokera 12 da pokera adu isagi pokpa date to adu dum yawba pile du da reading se skip taraga dum yingbir sui ai timestamp to description box dum hapchara mage aduga ngasigi reading sisu like date of birth ta yengbagi one dum pick up reading no na general reading adum oigani aduna yam ka hena personality resonate tork tabaya aduna personal reading to bining basinna isagi kay haba isagi nate ay Instagram link to ay description box ta hapchara magyebo ko aduda changaga DM tawbiro o aduga dum reading book slot book tawba yani ado passing ja hafetang uchar age dum date tugi according da ko aduga reading say how say let's get into the video. So ahan ba pile ko date 1 dai na 10 fawgi manung da pokpi basing do like isagi date of birth to date 1 dagi na 10 faw manung da fall to bi basing do ko moi se dum lucky oi bra hoji se dagi kai pige dagi lucky oi dragana karam kanda karam matam da oyak payai du sing do loina makhai doine do karcha na draw torse justice sari ba karcha thole ko Wheel of Fortune the reverse ne aduna yam ka hena lucky oye makti haibi aroi haidi Wheel of Fortune thola is the lucky oi badi yari ne badu reverse ne ba thola is the ko the Lovers. Okay, card amatanga pick tawkige like hoji makki di yam ka hena lucky oi ba makti oi driba ko aduna karama matam da oirak pe yai kaina have do 10 of Pentacles. Okay, energy card amaga hapchage surprise hariba energy card chi thole ko ado card chingje pick tawba lore banina amamam to oina explain tawba hojar age ahan ba card china justice haiba card chi thole eba ko sigi justice hariba card china like that one dagina 10 phawpok pi basing se moi se hojik se moi gi life se yam ka hena unfair oye makti haibe yaroi ba haidi moina hotna bagi matung inna result edum kai haini aphaba result hai tare ko isana yam hotna raga na aphaba result or isana hotna ba wat laga na khara han thaba results maina dum phangini ba ko aduna exam gumba thabi dawba or any kai haini business gumba start tawbi dawba or job gumba gi apply tawbi dawba sigumba thabak ama tawdawba laitaraga di effort se 100% PBO hai ba maram disigi justice card china hari se whatever you give you'll get in return ko aduna isana effort to kitang wat na pi taraga di result so khara wat na phangani isana effort to yam na pi taraga di result to aphaba result phangani adumaina like justiciable oiba type of result phangni ba ko aduna according to this card isana hotna ba yaba hotna bi horo aduga haye result ki damakta complain tawningai ka shu lairoi na haye ba haye isana taw ba thabak ko ma taw do ba laitaraga di ko adum like lucky and lucky gi wana tongana thamkhraga adum free and fair oiba result haidi isana hotna bagi chap chaba ma hayi adum phangmi na haye baduna
hayeng result to like khara chena bagumba or result to isana pam da bagumba phang taragadi blame yourself haidi na sana hotna da bagini haidoi ne ba. So next ki card na Wheel of Fortune reverse neba. Wheel of Fortune reverse na mo kay haige ha matam da hojik makyo na di sa se taw bada yam ka hen na daw ya de kan na khanja ba ko. For example lottery gumba marup gumba hausi gumba si gumba taw tar su dum phaugan loi ba maram da hose unlucky face ne ba ko go through taw se sisina chum na pick taram tar ka di yam afa ba kar ne du bu si reverse pick taram ni na hoi unlucky su kar oi re hojik se duga in the same way sana pangthok ke khan ma thabak si da nga sai justice card na budi unfair oi ba ta phangoi hai taraga su ko some opportunities ko ba se la kanda grab ta hoba ngam da bida phatlaw nan thokhi bagumba adagi kitang ngai result se phangdore success oi dore har kanda amu success to yoba ngam dri kind obstacle ama natraga na ama thokchalak bagumba sigumba khari thengnarak pa yai na hai ba ko aduna sigi wheel of fortune hari ba card china kai haige haba matam da ko isado yari gai preparation do walhan bigo no maram di lucky oi dre haina isana preparation rob da su hotna da bataraga di amasu iwat ta wat bagi ta bataraga kemta phang da bai ta batarni baduna any thabak ama tawni bo or in any phase ta unlucky oi haiduna su give up to bigo no isagi lucky oi matam soida na makki lakhini aduna prepare to badi lepi ga no hotna badi lepi ga no haibagi mong da advice ama piri basi card china ko aduga si card china amuk like some sort of changes life ta some sort of changes khara la ka da bigi ngare le maybe in relationship maybe in career ko career gumba da anoba career step in tawna ba ngara ga lebani khangde na tragana relationship se anoba phase amada olak por anoba relationship test khong thangjin na ba ngara ga lebani khangde aduguma mayamgi like signals gumba di isa da phanga ga isa na adum delay tawraga procrastinate tawraga thamba gumba adagi avoid tawraga thamba gumba sigumba se kar tawa ma le ba ko adu sigi wheel of fortune hari ba karchina thabak tawa matam da yari ga procrastinate taw bigo no delay taw bigo no mafam matam chana matang chana divine oi ba timing da thabak pangthok piyo na hai ba maram di isana matang matam chana thabak pangthok ki ba hai se ko na phaba dum lak to ne ba ko duna thabak taw ga daw ba lei ba or kai no ma pangthok taw le ba se procrastinate taw da bi da matam chana pangthok piyo na hai ba sigi card china ko sigi third sigi card na ko third ki card china ko pile a haidi like that one dagina 10 phauge mana na pokpi basing se you are lucky in love hiding aside unlucky or iba jaga do isagi personal oi ba na traga na isagi dum careers and related sugumba da budi unlucky or amba yai ko but you are lucky in love maram disi lovers hari ba card chithol eba aduna sigi card china kai haige hamatam da hoi relationship ta laibi jaga di ai khangja ko dum di adubu relationship ta laita bagi so em haijar ka di targa so relationship ta laibi ba targa di hojik se your partners are in a supporting role haidi dum noina pangthong ni ba or noina kaino ma tawge haina khanma matam da noi partner duna adum support tawdagi ngairaga leireba duna adagi kai haini kaino ma issue sama tholakpa matam da su relationship ke ba toxicity and crisis kuma me am se yam ka hena face tawda ba haigadra adagi face tawbiram ba oitaraga so dum soft torak pa yabagi vision se leire duna toxic chatpa relationship kumba da haidi like give up tawrage hana decision lawraga di lawger ko natraga di dum hang on tawi ba singi su dum aphaba lakpagi chances se leire do duga hojik phana chatli ba singi so makhata na dum supportive oinaraga understanding leinaraga smooth oina chatpa relationship mama oibagi mong dum chat khini ba ko aduga for singles oibe ba singina some new love opportunities haidi love related haidi love life kumba ko relationship ka related issues ida adum opportunities khara open up torakpa natraga na your friends or family are in good support of you haidi like relationship makta laita taraga su ko isagi family gumba friend gumba hai tare ko sigumba sina adum isa do support to biri nungsi biri aduna like love ki thodo pa wat apa laita ba hai ga dra amai na tawri aduna relationship se ka shu dargar oi de na khanbiram ba sing su oi biram ba yai single oi biri se natraga na like relationship laidogi ngai bi ba sing ke na dum opportunities khara open up tor pa yai haba gumba ne ba ko aduna that one de ten ba pok bi sing se in terms of relationship you are somewhat lucky you guys are somewhat lucky ko aduna love related matters tadi kashu yam ka hena kai hani matha saba khotpa se tawbireno adum atopa career gumba oina focus tawbiyo ko aduga next na karamba matam dagi lucky work pa yai adagi like adum aphaba singse opportunity singse karam kan dagi open up tar pa yai do haidone do sigi 10 of pentacles or 10 of coins ari ba karchi gi matungina that one dagi na 10 phawbagi manung da pokpi ba singse adum 10 weeks ko 10 weeks why dagi 10 weeks ti kya no 3 3 3 4 4
adum 2-3 months saidagi hoi 2-3 months sibudi khara adum matha saba khara waba khotpa sise adum continue tawkhini ko adu taraga su 10 weeks saidi adum 2-3 months saidagi di adum isagi aphaba lucky oiba face khara adum hoba yabagi haidi loinamak fulfill tawrni haba makti laite ko adum isana pamba thabak oigera or isana pangthoke khanba singda communal support phangba haidi family gi side gi fasna supportive or aga hotna like hotna ri basing du da family na yaba khotpa ko sigumba se sudum thengna ba yae dagi dum paisa nung sagi maram da sudum paisa nung sakhara lakadauba or lakadauba gi vision leiba sing da dum phangba khotpa se sigi matam sida oi ba yae plus adum ngasagi luck yam yaram daba or daw yam yaram daba sing da swai gi matam sida khara opportunities apha apha ba khara la aga lucky oi haina isana dim tawjaba isana ke haini isana yaza bado aise lucky oi ne hositi daw yam yai ne kaina ha bado adu sigi matam sida khara oirak pa yai na hai ba ko smaina piye duga last but not the least surprise sari ba energy card chi thole ba so sigi surprise sari ba energy card china kai haige ha matam da that one dagi na 10 faw pi manung da pi ba sing sing sai gi 2-3 months sai sida ko some sort of surprising events are going to happen in your life id noi gi life sida ko isa isa gi life sida isa na sung tha thajaru da ba thabak ama oi thorak pani khangde or kai haninga sai single singi oina like crush naga khanghoda naga yasilak pagumba example ni ko ekta yar ani habnate adum yasilak pagumba dagi kai haini daw yadre kana khanjaraga leramba se phatlauna opportunity se surprise oina ga lakshin bagumba or lottery ga phawjilak pagumba sigumba se khara thingna ba yai ka dana lottery ga yawdo or su yawsal lawre he 2-3 months side park pi yai those minor some surprising events are going to happen, so be ready to receive the surprises and good things. Haidi surprise oina lagtoi se aphaba ne ba haidi phattaba nate ba aduna sigumba surprising je receive tawna ba isa su ready oina leiba ma changi dana ko aduna ready oina leibiyo haiba gumba ne ba so that one dagina 10 phawbagi manungda pokpi basing gi dum luck reading hai tare ko sise adu dum general oina sdagi lawba yaba advice solution bureau aduga mathang reading amu ngai minner se ngasi koina di thank you for watching so pile B natragana haidi dum date 11 dagina 24 bugi manungda pokpi basing do moidon lucky oibra or ke haini like karam kandagi luck yarak pa yai haidi daw yarak pa yai sigum basing se dum haifet charak pa ama reading sinagi yengdoine do card hana pick tar se date haiba card chana reverse ta thole ko do kaishu fattaba card na te dum reverse su oine duna dum aphaba rom da chinge hai tare ko tuka next 10 of Cups reverse. Okay, unlucky face se haudore. 2 of Cups. Okay. Hoi love kumba dagi friendship kumba dadi dum lucky oi hai tare ko. The Chariot. Okay. Energy card amaga pick tawkige aduga yengase the silence ko the silence ari ba energy card chithole e so card chingje pick tawba loirabanina reading room the my on se lase reading se hour se ahanba card china date hariba card chithole e ba ko sigi card china hoi hoji makyo ina di dum some disappointments adegi dum isana pamba mong da chattaba gumba family problems and all hai di sigi 10 of cups hariba card reverse ne ba sisina hoji se isana pamba sing da isagi family na supportive oi da ba or isagi family ki side tagi dum any kind of kai hai ayaba gumba ogera hanguba matamda restriction gumba limitation gumba pirakpa adagi isana pambado iphang phangdaba fulfill tawdabagumba emotionally imbalance oiba relationship ki terms chapen daba nungai taba and all sigumba leiba adagi friendship oigera ko friendship ki related issues ta sudum friend marak ta sunungai daba khar leramba yaidana ko adugumba sing leibi ba taragadi adudugi ending oirakadawre hairni ba ending oirakadawre in the sense that hojiki phattaba nungai taba pen daba ler iba myamdugi loi khraga ending oi khraga
afaba side rom da afaba kai haini face rom da life se khong thangjandori haibagum bane basi card ni sam relatable oye ko hojik maki oina di like emotionally imbalance oiba degi relationship oragan isagi partner ga isagi mark ta leiba connection je khara loose oiba tap ta ba broken intimacy broken family disjointed family haiba duna adum isana career gi oiba any related stuff ama tawge haiba oiro isagi personal oiba thabak ama tawge ha matamda family side gi supportive oirak ba yabagi chances se leiba or hausi adum oiram da basu yaiba ko adun adugumba sing do overcome tawba ngama kadawre or adugumba sing dugi some changes la kadawre haba se sigi death card china haine ba ko aduna adagi toxic oiba relationship ta leibiba gumba oibiragana haidi like some sort of toxic relationship ta leibiba oragana toxic relationship to end tawgiba natragana toxic relationship to overcome tawba yaba adugumba gi face ta supiye do hoi hauji maki oina di yam ka hena daw yai or yam ka hena lucky oi makti haiba ya dre haidi isana ningba singse kasu yam ka hena ningba thungba or fulfill oiba makti oi driba ko dum pen da ba nungai ta ba khara di leire aduna like that 11 dagina 20 fawbagi manung da popi basing se dum pen da ba nungai ta ba phanyam leiraga su isage career da oigera isage personal oigera ko adugumba nungai ta ba or pen da ba phanyam le leidaraga su don't give up haibagi mong the advice ama supiri ba haidi changes to la ka do ba lai revision do ure ba sigi death card china haidi dum nungai ta ba dagi pen da ba disappointments me am sigi changes to la tora bane changes to la tora bani na hauji give up taw daraga di dugi change ki matam do yo banga maroi happy ba face to yo banga maroi ko aduna whatever you are doing in stay still don't give up haibagi mong da pi ba haidi hauji lai ba ma pham sida hoi hena hard work taw ba di ai ko aphabo oirak na ba adubu give up kum taw ba adagi like oya roida kaina tok thoke kaina khanba adugumba lai tar ka di give up taw biga no aphaba lak tore haibagumba ne ba ko taw tabu aphaba se la e haya matam sida ko aphaba se la e haya kan sida isa se like kai haini changes to the adapt to bangam da ba haidi hana ge dum bad terms me am du da circulate taraga chat ki bana maram oraga aphaba se la kan sida isa je matam du ge ba changes to the adapt to ngam da ba sigum ba sing se khar thaina pa ya ba du na aphaba se lak tore hamin da sigi da makta prepared oraga leibiraga aphaba sing sigi da makta receive to na ba matam ge ba life ki changes to adapt oraga chat pangam na ba su hotna biyo na sigi death card china advice na piri ba ko so mathang tarak pada card se 2 of cups hai sigi card thole eduna 2 of cups hai ba card na kai hai ge ha matamda isagi like life sida and any feel ama hekta da naw na khong thangjin biga da ba mi lebi taragadi you'll get a good friend or good companion from their haidi sana institute ama join taw ga da ba natraga na job anau ba ma join taw ga da ba or ma phama ma da chat ka da boy taragadi adugumba jaga du dagi good friend ama thaina ba ya ba gi vision se la e ba this good friend will help you out in every issue haidi like nang chat ka da ri ba or hotna ga da ri ba pham du da sigi friends na yamne help tawni haiba gum bane ba ko on the other side relationship kum bada hojiki hoi aphaba oiraga na dum aphaba makhata na oirni ko duga toxicity and all khana chaina ba sigum ba leibi ba sing do for some it will end haidi relationship to end taw khiba yai ba some of them gi ko end taw ba haidi breakup kum ba side ta chat pa ya ba gi vision su lei ba and for some it will mend for some it will end for some it will mend ko haidi kharam kina relationship to end taw khani ba khara gina relationship to problem me am no solve toraga aphaba side ta khong thangjin minarni ba ko aduna smaina pi do single ba division am ta piram dre dum friend ama lakani hana di haye do single gi oina di like relationship lakani khot kani adumak di hairam dre ko sigi karchina plus karam kandagi lucky khara oirak pa yai habdo ko hojik daw ya da ba face family problems khana chaina ba de dum personal about problems me am thok piram pa yai ko adubu 2 of cups means 2 months 2 months ti ngai biro ba war so wana 2 months ngai biraga kai do no haiba matamda 2 months sigi ne matungda 2 months sigi matungda haidi 2 months bauti adum khara problematic oiba chaotic oiba charang khorana ba si se khar thokini ba but 2 months sigi matungda di isa gi oiba aphaba sing se adigi lak khara lakba daw khara yarak pa sigum si khara lakpa yai ba duna mamangi date 1 dagi na 10 phawbagi reading na 2 to 3 months an thoke bane ba do sina pile b haitare ko dum date 11 dai na 20 phawgi sina dum after 2 months you'll start getting lucky haidi dum noising se dum lucky oiba hora ani haine ba 2 months ki matungda ko
next ki card the chariot hariba card che tholeeba sigi card china pile b singse hojik haidi pile b haidi dum det 11 dena 20 fa manung de lebi ba singse moina pamba life ki way haidi moina pamba journey de chat pangam da ba khong thangjin mangam da ba kwa adagi dum isana pamamba isana vision taramba haidi he aigi life is minus tawba kind of vision taramba dugi pra ona taina ba da hoise of course oina chatli ba gumba smaina taramba yai ba adubu after some time ngasai 2 months tugi matung do obi ai kwa life se isana pamba lambi do on track to the amuk khalak pagumba na traga na ngasai isana pam de haina khalamba lambi do enjoy tawba horak pagumba dum isagi life ki steering wheel or driving wheel se isana paijara ga gari se life ki gari se thawbagi tabla tawba kwa adugumba aphaba khara dum laka dawba leire duna adum haide pen da ba nungai taba life ta pen da ba mayam ma leitaraga su adum hotna ba lepi ga no give up to bi ga no haba se sigi cartoons dum hai ba ko aduga last ki card china the silence sari energy card che thole eba sigi the silence sari energy card china kai haige hamatamda pile b or that 11 dagina 20 fawbagi manong da lebi basing se pokpi basing se hoji kai na di yamna tuminna lebi kho haibagi mong da pi ba haidi dum any issues conflict khana chaina ba nungai da ba crisis siguma mayam to ambayai relationship matters family matters career matters ko adui targa su yari gai loina makti ushin biyo ba adui targa su wa oina ngang thok pi ga no ba haidi dum matam khardi tuminna leiba ta mi kho matam khardi silence ta lebi kho you have to see everything you have to look at everything ko loina makta di yenga damne ba but chin oina thokpi kino haibani ba aduduna ko na isada kanarak pa yai hojik isana hoi kaino mangangning basakning ba haidi dum crisis amagi maramda conflict amagi maramda imung manung khana chaina basigum da chin yam na ngang thokning ba isada pen da ba mayam di lerm gani ba ado matam khardi bottle up to bi go matang matam chadri na haiba gum ni basigi energy card na ko ado ngasagi life se isana pamba jaga du da chatpa horakan da isana pamba way da chatpa horakan da silence to break to bi ba yare baduna hoji ko na di stay still stay quiet hai bagi mong the energy advice ma piri ba kwa so pile b or that 11 dagina 20 faw bagi manung da pokpi ba sing reading so sida loire adum si general reading oi banina sidagi low ba yaba advice lotion biraga next ki reading among I minner se thudong na yam ka hena phatta ba budina te du daraga su some unlucky things are happening in your life so ngasi oi di thank you for watching. So pile C natraga na adum day 21 dagina 31 fawbagi manung da pokpi basing do mogi dum like life se ke go through tawri lucky oi bra unlucky oi bra adagi karm kandagi luck se open up tar pa yai sigum se dum reading sidagi yeng minner se do card sha hana pick tawzara age King of Pentacles reverse so ngasai dagi yang apa sing se hoji makti di daw yam yari or yam lucky oi ri makti hai ba ya ba se pile am ta yaw di hai tare dum khara problematic loi no oi ko mi sing se problem khara dum face chaw male 5 of wands Four of wands okay 4 5 weeks okay Strength card duga energy card amaga pick tawzake prompting so card chingse pick tawba lorabanina reading se hour se ai card chingse tongan explain tawzara age kwa so pile sigi hanba card sigi King of Pentacles sariba card che kwa sida reverse ne bathola is sigi King of Pentacles sariba card reverse na that 21 dagina 31 phawbagi manung da pokpi basing se moi se kitang arrogant and egoistical haidi like hojik se kwa moi masa na khan basing sina chummi haibagi wakhal da leiba haidi dum kai haini mina ga kaino ma isagi thabak ta yengak paina sense that nanga tori do chummi dali adamaina haiba or moi opinion gumba kitang pirak pa matamda or even relationship kumba do itaraga su khatna chaina ba or nunganya da ba mathoko matamda ko aina khalisina chummi habagi ego gumba arrogantness gumba stubbornness gumba sigumba khara yawraga loinaraga like wakhal se dum khara picture laga adegi taw ba thabak sin yam ka hena prosperous oi ba or yam ka hena daw ya ba makti oi de na hae ba ko sigi King of Pentacles sari ba card reverse na ko on the other hand paisa nung sa gumba use to bagi matamda na
you guys are an excessive spender haidi paisa nung sa je lotion ba sam thu bagumba course yam chaw ba hai gadra adagi paisa lak paga chat pa ne hen bagumba sigumba si sukhara tawbi ma male kwa aduna yari ga isagi spending habits kumba si sukhara control tawbiyo aphaba oirak na bagi damakta natraga di hang financial problem gumba khara face tar ba dum yai kwa aduga on the other side nasagi arrogantness kumba do haidi hoi isa the self confident oiga damne but overconfident ti sungoi oiroi da bane ba aduna haidi like isana phana chumme haina khan taraga su adugi thotu da mutanga phasana khan tharaga emina smai hairi se kai gino khot kino haba se phasana hoi mi gi opinion or mi gi influence chat lo ba haiba budina te ba ko adu taraga su headstrong oiba behavior gum du di khara control to bio ego gum di khara control to bio mostly in terms of relationship gum ba se ego gum na dum kaina ba khot pa se oi halak pa yai dana ko aduna ego gum ba se khara control to bio ba Duga next card na 5 of Wands ko 5 of Wands siga mamangi card siga amuk yam relatable oye in the sense that isana thabak ama pangthoke na khanma matamda diverse oiba opinions mayam isana thadarak ba haidi asnangi do si tawi si chumi si lali haba mi mayam khal mayam gi opinion mayam thadarak ba gumba adagi isana changye khanma feel ama se am competitive and challenging oiram ba gumba kwa sigumba sing se khara thengnarak pa yaye aduna yari gai conflict kumba avoid tawna ba na biyo ba housing mi khatna bagi or conflict kumba da tangle up tawbagi matam na te ba kwa aduna yari gai mi ga khatna chaina dana ba or conflict kumba da tangle up tawdana ba mi loinamak yana na ba compromise taraga matam khadi chatpiyo ba hoi isana phanam na yaning da ba yauragadi mi duga loina bidraga lore or laptop piraga lore natra or laptop pa yada boy taragadi like lap na dum yana ba chatpiyo ba mi ga mukna ba khatna ba se tawbigo no ba housing makyo na kwa and miti gumba haidi dum yakna ba gi tap da form to bogomba sigumba se kashu yam ka hena form to bi dana bo hotna biyo haibagi mong da advice piri ba kwa aduga daw yaram da basing sai karam kan da yar pa ya matam da 4 to 5 weeks sai ba 4 to 5 weeks na dum man amagi matung kwa tha amagi matung sai da dum daw yaram da basing se adagi kai haini isana pam da basing tho iba sing se khara makhai di dum overcome to ba ya ba or khara makhai di daw yarak pa ya ba gi vision se lei ba aduna wars wana dum man amagum basidi khara no lukna mi ngonda haijau non jo haiba makte te du taraga su yarak ta ba matang yor ka di haiza batare non ja batare natra plus kai haini mi ga conflict ko ma da involve to na ba khara hotna biraga conscious oina leibi yo ba kwa Duga next ki card na 4 of Wands. Sige 4 of Wands na mo kay haige ha matamda aziki man amadugi matung dadi kwa. Man amadugi matung dadi sana tawge khan mathabak ta family gi side tagi pura backbone daw na phasana lepi bagumba family support phangba adagi sana pami ba thabak or isana pangthoke khan ma singsida hoi loi namak success oyerni habani te dubu some sort of haidi 1 month sida loi namak thola oyerni habani te ko 1 month gi matung dagi di tapna isana pami ba singse tapna pangthok pangamak pagumba adagi whatever you have desired, whatever you have wished for, isana pamambasing do tapna khra di oi thorak pagumba khra aphabagi site chatlak pagumba sigumba gi vision se lei eduna 1 month gumba diwar suwana khangbiraga hojiki aphaba site ki vision sida tapna step in tawna ba prepare tawbiyo na haibugumba ne ba aduga ngasai gi family gumba ga nungai naram da baleramba or relationship issues gumba leramba degi dum isana kenama pangthoke tawba matamda ya da ba apan baleramba sing do anau ba opportunities myang open up torap or apha ba khara lakpa ya bagi vision se dum piri ba ko si karchina aduna war suwana man ama muk sengai biraga dum man ama sidagi some good things are coming in your way haibagum bane ba ko so sigi karchina adu do depict tawine duga next si karchina strength hariba karche pick tawre ko si the reverse ne sigi karchina kai haige hamatam da isana nga sagi self arrogant oiba egoistical oiba nature da thadokpa ngam da taragadi nga sagi Sigi card ni se sisina isagi ego arrogant nature da thadok pangam da taragadi conflict kumba du da tangle up ta horni ba isana fanam avoid tawna ba hona taraga su mi ga khatna chaina ba or mi ga nungai da ba du da involve tawni ba involve taw na maram oiraga isana pamba sing sida ngasai gi involve tawri ba mi du na ayat apan pi na ba amu hena hotna ra pagumba haidi hanagi masagi daw khara yada na lari kanu da phattaba side of migi fattaba bad nerves from the layu taragadi mi duna fatana ba hen tar taragadi amaina fattaba oidoi ba kwa aduna isada kai hani pen daba nungai taba se aphaba la ka do bodu isana kak thatcha ba type ta ko amaina tawrak pe ai na hai aduna
for sometimes ko haidi nga sa compromise tawringay manung adagi mi khudingmak yana yana ba loinaringay manung dudadi stay strong haidi mentally ko physically want but mentally stay strong haidi sa emotionally breakdown taw taragadi isana pabaduna chumbaduna isana khanbaduna chumme na dum chap yung na lep khani duga mi na kai khanna phana khanba phatna khandaba kyam moala roi da karta de habai mong da isage apamba thabak se pangthokna bo hotna rakani ba gri ta aga ko aduna emotionally strong oina leina bo hotna biyo matam kharadi afaba oina bagi damakta ko afaba oina bagi damakta yari ge isage emotion je matam khara control da thamna bo hotna biyo haibagi mong da advice piriba next ki card prompting hariba energy card thole eba sisinjo mong mamang ki card gam relatable oye haidi isada ko emotional breakdown to na ba maram tholakani adagi kai haini dum sana pen da ba mayam amana isaje like mi do khatna ba horo or like competition or challenge to the step in tawro conflict to the step in tawro haibagi mong da ko mi ga rival oiro haibagi mong da prompt torakani ba temptation birakani ba adubu temptation do resist na bo na bio hai bo ko sig energy card na aduga resist na bo na matam da isa ithanda ngamaktaba yae ba isa ithanda gi strength na ngamaktaba yae ba ko aduga matam da call a friend haidi friend namaga wata na biyo ba haidi sana yamna adum friend mag na traga su family oi targa su isa na am close oina loina ba mi do adudu da pau se tana biro pau se tam biro duga was tana biro duga kai solution thi ba yae habado isa ithanda na ngamaktraga di friend nama da haiba matam da or family member ama da haiba matam da hesitate to biga no na haiba aduna isa da asawa mating nga pang kani hari ni ba ko so piles the order 21 to 31 popi ba mi singi sudum reading se matang side loi jare hoi like loi na mak yam ka hena phatta ba leiba so te yam ka hena phaba su leiba na te dum adubu lucky er pa ya bagi matam chara pa am di loi na pire aduna sdagi dum law ba ya ba general advice lotion biraga kai kai to ba ya ge ha ba dum khantha biro ngasi oi na di piles gi su reading se matang side loi shin jarage thank you for watching my video stay tuned for more bye bye. Hey guys, so reading se ngasigi di matang sa solution jarage duga March ahead reading do ay next ki video da sung sa na thagacher age aduna channel asibu subscribe to biyo video asibu like and share to biraga isagi dum channel de habado comment so pin down to biramo duga comment down to biramo duga next adum hoy March ahead reading mo dito ni aduna taba to pa reading to honing balay bitaraga sudum hay biro o duga hoy ka shiny nga dum lo siya lagi. Thank you for watching my video and supporting me. Bye bye.